Sugoi. Halo. Watashi wa namae wa Iguan desu. Sekarang kita punya temen dari Jepang langsung. The name is Koki. Koki-san. Michelle. Randy. This is Ruby. Why you I have vlog channel. YouTube channel dan Mas Ajar. Jadi sekarang dia baru pertama kali nyobain restoran Padang. Kita bawain ke restoran Padang sederhana di Mustopo, Panglekir. Ya, gua akan ajak dia makan otak, jengkol, tunjang dan segala macamnya. Oke, kita lihat proses makannya. Ini baru pertama kali dia. Sugoi. Pada lagi. Ini ayam goreng mana? Minta ayam goreng ya? Pakainya tuna. Tuna. Oh. Spicy and sour. Slowly mince beef. Slowly. No, not mince. Slice of beef and slowly cooking. Oh yes, semua cara. 12 hour. Itadakimasu. Daun singkong. Garing gitu. Ya, makan. Rendang kali. Wow. Yes. Spicy. Taruh dikit. Let's go. Ayo mas. Wan, Udah. ini nggak ada yang habisin. Iya, mau habisin. Washing. Don't drink this. This is for washing. Hello. It calls kobokan. Fresh water. Kobokan. Fresh water for Sweet. Sekarang kita baru aja dari